Empress Gifty de biameka wa dwen a ye de dwen no de ne wo fom ena meka sese wo bo obi dua na wo kra wo bo no ye wo enkra bata wo ho obi so timi di bo dua na se enye saa ene tie na se ye mia na mde mani hunu ye ena maadwene na meka na nyu obi na bebo me pa asem bia sa nipa ne bie na no eka fa me hu nyina me dane de kowo ne na busuafo so di asem kono ma me ode boye dede wa apu we san e bo ka za apu we actually dem it's now my catch was the story about make this story next year. I'll be give you every update to the end point of that story. I wouldn't be jumping from stories to stories. What I say. Finally, TikTok has for any trouble colors. I'll be reply. Empress Gifty, you do about on some 100, some 90, some 19, some 100 of any candy Brunian. Oh, my be reply. Now I'm going to miss you, but say, waiting man no see before. Waiting man no see before. Don't two case. Oh, man, can be could I come home? I come out actually Empress Gifty. I Penyah block media. Mess for any demo. Over like a video, no that my boss subscribe button is not back like a notification for no latest updates. I'm actually watching their mammy. Ever comments. I must also baswa. No, I see video more for any be ash. Any story no that. Then you have for UK awards. I just say Empress Gifty Equa J and over the show this any GMO or be a say kutu say bam. Fata. Fata Texan. Chama one. Say kutu. Say bam. Say kutu. Say bam. Yeah, the dosso. When you would any beer. Davida. When you would any beer. Davida. Where despite the any beer. Despite they say any beer. Despite I can be no. Just say we will come. Uber for the news. No any beer. We will to me. Oh, not just say me borrow moi na me da. Ye papas. Doctor, or say Kwame test. I say kutu say bam no kind. Also about for the Dixon din and about despite it din. Also we for the Dixon din Nibia. We despite the Nibia. No for just any. So I can't say any na. In other words, no or body shaming na ma brown corner san onya accident no. And answer no so for Alex na kwaya man. Jani or chere say nin sana pasa no edit brum no. We nye for Dixon din Nibia. We nya TV din Nibia. What I say? It's because of that no. Trouble colors mo ebe treat as we one year. Oh, shame Nana Brown. She's body shaming Nana Brown. Or I say, Emma Media and so come out and actually Empress Gifty. And no mono. Anyway, Empress Gifty ebu fomu. Or bell brun ya de some why some 19 some then de bell brun ya. So born him pay bi. Unim baby or didn't want or share. Unim send you a walker me a dip back me who me. And he say, Semi sorry. Let me nyabutre. I start to send me bomb pie. I am stadium semi start to send me no spiritual. Mamma for me niagoro. Cause I am a diverty again. Moyana me fimwa, and you say be a show. Semi shati adeniko no spiritual. Me fad any personal. Me the kosusumu na me jaya again. Or be a spiritual person the other cultural. I won't take this matter for granted. I'm telling you, me fan lightly. My fan World Cup. Se mimi shira we na yo problem we 2025 wo nyame adom inshallah embebio award no mu nya ni 2 eye 1 ekomi omo idi komi pe na amo omo kuma be kwa ho ama aboko o wa Ghana music awo USA 2025 ama aboko omo fa na agbo na anokra it is so far as an ato na nam tipim o ba dey changing Guinness Book of Record. Mon peti. Ya tro wo ho. E dade kan so dafa e da so. Ah, ma weni nji obi nhira ho ate. Ma weni nji obi ni mpeja ye ho. Na mpeja aba wo fie. Na mpeja aba wo bushi. Na mpeja aba wo maso. Na mpeja aba wo ankasa so. Ade na watan obi onyo ma me ba onyo papa ba ofi wo bushi onye wo hwe. Ade na mo hihye adwuma. Abra nipa ni mo hwe mo hihye adwuma de tu nipa no so abra nipa ni ye hwe me se mabo awurade mpaye bi aka akire awurade nyankopon me ma me nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon Empress ni nyankopon me hwe mpaye bi egu aka akire awurade enne so won sorry maka akire awurade so won sorry mo yaten emame mo aten but mo yaten man ma bom paya ka chile wurade say anu biara sorry wo me Empress Gifty me so
Ewurade judge me ni pa kro ni ntam. Se me mfom wo an wo bi aton me ama wo na wo de yawo ma de we nya wo fe na wo de yawo se bi me wo mi ye wo nua nka wo pem da we busu ma ka pem wa ro bre bi anka woni che ho na obe sori etia me abra me sori ntia wo me mo wudin me ka wasem no nipa da se ni to me tsena se e ko for 1 minute video e di same ani monyam me say unu musuo mpo a unu musuo be ye jabe ye dia e free ene eko ade ye free ni pain enchanto so ade odi aye me no me ye free ni ube swatch ube cash everything you have done to me and my brand ube cash you will test it ube cash because man ke bi ashim ma twini ni ho min ke bi shemu but was sorry Psalm 109 was sorry me bi Psalm 109 ya kire urade me bi Psalm 109 me dia kire urade se men ka hwe no wadane wanu chantro to me Empress me kraso ka kire urade nyankopon se woma petuwo emfa e wo Bible mu o read Psalm 55 bra 12 13 14 15 abra David tina se a wo hu Ahitofel asori etia no Bible say na David hu se asem bi Ahitofel beka bia na ye nyankopon adwene de obeka bia no na nyame na aka ti abra wo hu Ahitofel asori ene ne ba Absalom aka mometimi app no wo hu sa hindi ne betumi free ne sa wo hu se ne bebe betumi free ne sa wo hu no se ne japade betumi ahwere no Bible say na David asoli free mpanyifo no call ni chambers na wokobutu fom no de nanim okoto no de nanim abufom se no ka kire Ewurade se Ewurade dia nim no a oye me no Ewurade se nipa no enye me ya na mo dia nim no dia me ne na sreda dia maka me suma sama kire ne da dia me Empress me ne didita dia me Empress me chia ne da ne se nipa no soli tia me a I am quoting the Bible. Or see where the man put to move for anything. What men can mean tea no be a tongue me a mouth. Now I saw the tea me cry. What mean ya was she? What we see the corner? What we share video? What we share? What we get video? We need me no one friend. When be some no one now we chilling demand me. It's not some 55. Michina 13, Michina 14, Michina 15. Hey, me mama nyankopon sorry. Me mama nyankopon sorry. Sadie we ya magie ye ni gie. Now the 1 minute. Pesa wo say nyame ani monyam firi. Bible say nyame say I share my glory with no one. So anybody who will take the place of God, may the vengeance of the Lord deal with you. Min kebi shemu. Min kanshi. Men can't show my fa na me dit show no so end the week na me danya me ase e ma me boss even crap back door me say be shout Psalm 1 million hey Psalm 1 million there what the play na said you about we no bro ye no hey be class na say na say me share you about no ana man can be e dey be brother say me can be me can be me can kakra say last week am be buy no me can be so what I say last week I'm better me kakra what I say me can man can deep za enya me ka we are trouble colors na dia bro bro ye no I na trouble colors and TikTok is fun as about back yani me nim say Empress Gifty activate dey na dia about ba or the kosu na china na be from apa no dia asem kwa na ma me we dede wa app we fisan e bo ka sa app we actually dead me say me o say life app no so no enti bien hey madam ye din jade o kire no mo so la mo ye kristoni a o gro app we so Bible says o kristoni transfer the faith from finfin o si ye finfin 24 hours
What do never bet any and now we have 10 some farm just some 20 say, Madam, a lot of number na de ma catch say and me turn menu on the Jimmy Sika. Ja on to one. A bana cast and yanko one onimu. God not belongs to only you. Madam, I asked na ufie na yo boy Christopher Barabo. Na munya said the day na ya na moyen. Kubala ili zuenu sese eduabo makutia eni yenyi na eba abaye wo sa apuese so mia me gina hayi se obia emfreme emfa obi ho asem emre me se trouble maami kone kogu nanimu ase na se eye Ghana pemirefi omudi ena e posti ye omo story ena omudi maami bi picture ne maami bi picture etale ho ena omu eka asem no ena ampa me so mi hunu ye no mi hunu se eye ampa eye sei ena eko ena me read the comment na just ampa Ghana fo nyina adwene ne ma adwene ye pe ena me decide say I will talk about it because the nipa ne ye no enye na se wo si obi na abebo me pa obi na share kira abebo me pa ena me yesa se nyu ena me ka se wo bo obi dua na wo kra wo bo no ye wo enkra bata wo ho obi so timi di bodia nese enye saa ene tie nese yemie na mde mani hunu ye ena maadwene na meka na nyu bia na bebo me pa asem bia saa nipa ne bie na no ekafa me hu nyina me dane de kowo ne na busuafo so misumi gina ade bia misumi believe wasase we se su bia no me dane de kowo ne na busuafo so sei eyeduabo makutia ene ye bo app we se so se mu din se hunu na se ekoka ena obi abo obi pa mi obi betimi abo me pa when Empress Gifty and my ground assembly air coastal media so a whole lot I generate a lot of tension. Empress Gifty there be ameka wa gain ye de gain wo de no form when him say so bi twam e wo ho a aka wo na wo de wo aka metimi atintasuo wo betimi asere and can you have any right to do anything but the entina when you say because who susu say what can say nipa no beka say woni no na wodi agba the end go betimi asan ye to kwane woni nipa no enti wo ko ba ye na say kutunye despite ye ni bi ni enye father this ye ni bi ni despite ye ni bi now when na wo kasa asan because say ye nim say emra na ma ground e watch say United show business no na father this so pe na asem ba bia ma ground ko bia na father this no support enti wo kasa asem na o ye na wo pese wo say ye hunu kakra wo ena me gina sam wo gina sam 1 million most oli am kon na munim nyame na nso mo nya nyame apede wo gina wo gospel musician with wo koso obi apese hu se wo to na wo gina na wo so wo so ali am gina sam wo gina se nyame wo kra wo nimo ma wo se Gifty adoye video bi ni nam social media what YouTube ya okwa na nsa se kutu se bam ankrofo so de attack ye na na ma me brown ni mfuni ato se na na mama brown o kaseti an ko yinye nche na mama brown aye ne nsa no ho adwumenti no oyesi ne se obo na kutia ye mu mama kan asim bi nkyerɛw ye ka the original empress a me no mienu nyina anim se na na mama brown there's no doubt Gifty ye nim se no ye Gifty o say na obo nyuma ye meji yes we love her music and obeye Gifty adoye all of a sudden empress ababe wum. That time all by empress no ni nim original empress empress that we na mama me brown obi antimi sisa ade empress for makani nyina obi ankoda the only empress that we know na mama me brown and also won ti ase UTV ho no so a wotena wo yesi ekutu se bam na mama me brown ona na eteso na mama me brown odo agana fo don ono kuane Ghana ni empress na dofo dosne na tamfo mo tani nyina asero mse atwa wo bedo no ye be kan asim bi a kire mato be bo ase atie video na kwa akiri pa na omo show na omo ye no omo kan about music omo kan music ho asem wa e de entertainment e be share jokes na what dey ase GMA awards na ho asem na omo kan enti omo kan na ebeduru baabi na afi eduru asida ena ye Gifty adoye so de no ni kunu na tiwo dada e hope sina adoye so tiwo iti no o de dase iti na sida na wo de den mu no a na o dam ne mpanyimfo ase
Father Dixon ti edru wo no wo kire say so obi mpe dia ye pe ene oda o mase ene mpanimfo ne oda o mase no so yan we de enye no bi we original what I say nti asede no mu a ene ode ebu akutia na emo mimi Peter no che de akutia no me mfa mma me Empress na mama Brown na emo se ono na dwene mu no ne tiri mu no akutia na wo bo no wo ye nsasa no se ye na mama Brown the original Empress na wo bo na akutia dia ebetimi aba ye no me because obi yare ana obi ehaw ena wo de sere no edi gina ho edi sere no edi hwahwa minua wo de fa bibia ka nipa no wase emfo obi yare emfansere ne da eti se gift ya doy se wadwin ene wutiri mu no ene de na wo ya wo dandan won sa na wo konkon sa se no ye original se Empress na mama Brown ho asem na wo ka dia ko na ko nyankopon na ko bogaga man yese wo sere no wo fa wo ne nche because ade ne de not na men ka asem ti bi so nchire wo mu ti YouTube no wo kasa no omudi nkomo no a ye ma hopes na do yeso kwan se won de daase o de daase ya akobobobo o de dan krama nyina ase edi nti na mu ze nkrama obodin bi obodin ni we na nere se na munim de oka no eye nkrama na oda o mase efo wuti YouTube ya ma okonya ase de daase a o de da o mase a o nkrama so oda o mase ada nkrama no muti TV mu we emo mpa bi ase o ai efo kra na minim die ade wakotena o yire so show no so from kenke to kenkire sore kra nkojo nso sore kra nkoje mfama na wote wo saa na wote wo saa kodan krama nyina ase azu show ni mom de na nya bad na efe what I say omudi omukomoni ba edru baby omubo boy wedding photocopy omuka photocopy na ge ba ku bitu say saa akura no no mo skip on fast de be ya bomb bebere di omutu yo da ase enye bomb wo na mehwe ese obi kura baka say o de negative hono kwa na hwe positive no de doso kufikinata but na say what I say I mean the show was very nice and was very entertaining ne drew asida no ho na ekutia na start say ba because eye gifty adoy or ye bibi I impressing in penyimfo no a omama ne platform or ye bibi I impressing penyimfo no a omama ne konya because obo Father Dixon din owie en ode yewura eye ose kwame despite especially when obu ni mu ase cry dey ema she's doing everything possible to impress them. But don't forget, say, the original Empress, Mama Brown. Why you went near Chum? This is not something new. I mean, this is not a time I will be impressed or move. Mama Brown, the original Empress that I'm telling you, has done all these things before. Don't try say who can be media, and I say who can be man, and Mama Brown Empress to one hour. Why you need Chum? My Brown's kitchen. Dear na 1 year, dear pa na Mama Brown when you know that. If you know it, you say Empress the original here now. Everybody can be actually Empress Gifty. I be clashing with her. Ebe yiri o osoro be bo mu nyina. Obi ba chere wadwen ama me. E wo comment section. Timothy say me fu ashare Empress Gifty na bom bia. Odas bom bia. Empress bom bia. Or the some 90 bom bia kume. Obi say me wadwen Empress Gifty and the kume. Chere wadwen ama e wo comment section. Aha Penyah Block Media. Akra.